ngithi mina hayi amashwa kaJames afuna kaJames awekho nje yichilo elimnyama leli hawu yini athi I could rub that attitude off your face with a slap. It's mina usameleni sisi yini ke nje usayimeli awuzame sibone awuzame sibone elema ngimbuka guys lo sisi ugqoke uskin weNike wagqoka i-tight ye-Redbet nethanga ethe uyalibona ithanga ukuthi ngathi ivalona liphakamisa izinsimbi ngaphakathi engqondweni ngithi sisanda girl ungathi nje masithupitshizwa leli ithanga leli buyi ingqondo ikhokhele ithi girl keep focus mama keep a straight focus or you lose a side and uma lose a side ungaluza ka wena hayi ke ngenze lokho ngitshela ingqondo yesibili ngithi hayi zama mama zama ngibuke phansi ngibuke le phone ewili uma ngithi guys iPhone nono ifona guys esho ngama camera izibhadla laza mangakanani ngithi mina yabona ke sisi kuyokusiza ukuthi uyeke leyo attitude yakho nayo leyo attitude yakho nesingisakho lesengasazi engathi uvala amakhala kuyokusiza ke ukuthi uyeke leyo attitude yakho ucoshe nansi ifoni kube mandeni singayithiwa sesinephara nje lingadlula nayo ethi why don't you pick it up because you're the one who made it fall ngithi yey elalela la girl leya ntombi uma ukuthi kini wena ukuthi musukhulumile wena tatazele wonke umuntu kusukume ngisho isisebenzi kusukume wonke umuntu ngenxa ukuthi usukhulumile hayi ke kahle ke hayi lutho hayi mina not me angikhuleki nje wena futhi angeke ngizeqale manje angikhuleki nje wena mama angikhuleki wena bafethu ungayibona intomani ukuthi iya evaporate yezwa yini uyibona ukuthi iyafyuma ngithi ya yo evaporators aphele angeke nje angeke hayi guys aqala usisa sondele kimi ngiyambona ukuthi no yabo kuba uPopayi ngabe uphuma umlilo ngamadlebe namehlo namakhala nanomlomo uphuma umlilo asondele ngithi no ngu-stand still angihlehli angisondeli ngimile hayi guys agobe ayicosha ifoni yakhe inhliziyo ngithi ya nazoke ayike nje lokuphapha kakwenzayo ayike akhulume amazwi nje ayiziswana ngithi sisi ungakhuluma into engayizi ufuna ukushinto woza la embonjweni wami uyisho straight kimi ungalokhu ugwinya amazwi manje bla 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 futhi makuthi ayikho into ofuna ukuyenza kimi makuthi nje awuna plan yokwenza something kimi ngicela ukuhamba mina abanye bethu thina sinezindlela ezibalekile abefanele sihambe ngithe uma ngisho njalo guys kuring ifoni yami mangithi ngiyabuka uAsa ngi-answer ngithi hello athi awusisanga ilanga kasiqumbe kanti ukephi ngithi khululeka ngiyeza manje khona nje udaba bengisalungisa oluncane khona nje into ebengisayilungisa ezincane ngiyeza manje guys thathela umzimba wami nginyawo zami let's go sayihambile waqhubeka usisi nendlela yakhe athi singadlala abantu guys we are still young to play people